башар аз рӯзи офариниши ҳазрати одам то ба ҳол як ҳадаф дошту дорад ва хоҳад дошт. инсон шудан. муҳаммадзамони солеҳ. девори хӯросон дар бораи исмоили сомонӣ ва ғайраҳо. дуруд ба шумо дӯстони азизу арҷманд, нафароне ки моро пайгирӣ мекунанд, тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд. беҳуда нест ки дар паҳлӯи ман ин шахсро даъват кардан, чун ягона чизе ки моро ҷалб кард ба хотире ки филми сомониро мо сабт дорем, давлатдории сомониро ва ғайраҳо. ба барномаи мо хуш омадед. бисёр ташаккур. абдуҷалили амон, яке аз дӯсти наздики мо, роҳбари маркази хират. бисёр сипос, ташаккур. ба шумо пеш аз ҳама барои филми амир исмоили сомонӣ барор мехоҳам, комёбӣ мехоҳам ва боварӣ комил дорам ки як филми диданӣ аз ҷониби шумо ва дастии шумо баҳри мардуми кишвари азизамон пешкаш мегардад. ташаккур. падарам дар хазинаашон пули моли бисёре доранд. акнун мехоҳанд ки меросашонро ба мо тақсим карда диҳанд. мероси падарамонро байни худ тақсим мекунем. хонаро ман мегирам. хонаро ман мегирам. хонаро ман мегирам. ман то кая хона домод шуда зиндагӣ мекунам? набошад гов бузу бараҳо аз они ман. даматанро гиред баднафсо. хона аз они ман. ман як шарт дорам. чӣ шарт будааст дадаҷон? касе аз байни шумо ба ман арӯси муносиб ёбад, меросамро ба ӯ мемонам. падаратон чанд сола? ҳоло ҷавон. дада, ана зулфияи ғавсак аз шавҳараш ҷудо шудаи ку? зани 47 соларо ба сарам мезанам, ба хонаи 28 солааш равем. ҳамин ки падарам мурд, эй, баъди марги падар мерос ба писари хурдӣ мемонад. домод чанд сола? худоро шукр 65 сола. хола, домод 65 сола будааст ку? чӣ сабаб шуд ки ҳамин китоби девори хӯросонро шумо чоп кунед? чун мо ҳам сар кардем филмро, бар замон бинем ки барои мо як хушхабар буд ва як поя буд. чунки аз ин китоб мо бисёр чизҳо мегирем ва ҳатто тавсия медиҳем. гумон мекунам ки як моҳ шудан, баромадан як моҳ шуд, ҳатман дар тамоми ҷо метавонед ки иро харидорӣ намоед. дар шаҳри Душанбе куҷо бояд дар супермаркетҳои Ёвар ва супермаркетҳои Ёвар ва дуконҳои китобфурӯшӣ дар дуконҳои китобфурӯшӣ дар тамоми шаҳрҳои тоҷикистон. бисёр хуб. чӣ сабаб шуд ки шумо тасмим гирифтед? инҷо китобҳо хеле зиёд асту, аммо мас моро ҷалб кардам ин девори хӯросон. бале. дар оғози барнома диловарҷон шумо як ҷумлаи бисёр калидӣ ва маҳаки асосии гӯем китоби романи девори хӯросона шумо қироат кардед ва воқеан аз пайдоиши башар то ба имрӯз инсон як ҳадаф дошт дорад ва хоҳад дошт ва ин инсон шудан аст. хуб, дар ин роман пеш аз ҳама мо бояд бигӯям ки муҳаммадзамони солеҳ яке аз беҳтарин нависандагони тоҷик равоншод ва дар баробари девори хӯросон ду китоби бисёр ҷолиби дигар ҳам доранд. оҳанги шаҳри ишқ ва сарви кишмар ва девори хӯросонро чаро мо маҳз ин китобро интихоб кардем? чунки ин китоб соли 2005 мунташир шуда буд ва то имрӯз дар ягон дуконҳои шаҳр ин китоб вуҷуд надошт ва мо нашри севум ин китобро бо тағйири ловҳаҳо албатта бо имлои имрӯзии забони тоҷикӣ нашр кардем. ҳадафамон чист? ҳадафамон ин аст ки ба гуфти мавлонои рум ҳар касе ки дур монд аз асли хеш боз ҷӯяд рӯзгори васли хеш ва имрӯз хонандаи тоҷик метавонад ба воситаи мутолиаи ин китоб ҳамон таърихи гузаштаи миллати хеш, тоҷик кӣ буд, тоҷик чӣ кор кард барои пешрафти илми имрӯзи ҷаҳониён ва имрӯз кист. ва паёми муҳаммадзамони солеҳ дар ин роман ҳамин аст ки дар баробари мутолиаи ин китоб мо гузаштаи худро меомӯзем, мо имрӯзи худро дарк мекунем ва мехоҳем ояндаи худро созем бо ҳамчун як кишвари миллӣ, ҳамчун як кишваре ки масалан тамоми кишварҳои пешрафта аз ин кишвар суд ҷустаанд, фоида дидаанд ва тавсифу таъриф карданд ва қаҳрамони марказии ин роман амир исмоили сомонист ки ҳама вижагиҳо, ҳама паҳлӯҳои ҳаёт ва фаъолияти ин абармарди таърихро муҳаммадзамони солеҳ барои чӣ тасвир кашидааст ва ман фикр мекунам барои хонандаи имрӯзи мо бисёр ин китоб зарур аст. ба ҳамин хотир мо ин китобро нашр кардем. худи маркази шумо, маркази хират, то имрӯз чанд китобҳоро тарҷума кардаед? то он даме ки ман ёд дорам, китобҳое ки машҳур ҳастанд дар ҷаҳон, падари сарватманд ва падари фақир ва сарватманд ва дигар китобҳое ки ҷаҳонӣ аст, шумо онҳоро барои халқи тоҷик тарҷума кардед. чанд то?
تشکر. هدف یگانی مرکز خیرات همین است که ما باید کتاب‌های مشهور جهان را منتشر کنیم و تا امروز در طول یک سال فعالیت مرکز خیرات توانست که 10 نامگوی بهترین شاهکارهای ادبیات جهان از آثار موتیواسیونی جهان را منتشر کرد و امروز دسترسی وسیع خوانندگان قرار دارد و حالا در دست شما کتاب ثروتمندترین مرد بابل از جورج کلیسن و کتاب آیین دوستیابی از دیل کارنگی، کتاب قرباقت را قرد بده از برین تریسی، کتاب راز از راند برن و کتاب چطور تشریح جان را دور کنید تا حیات ما شاد آرام گذرد از دیل کارنگی و همچنین کتاب‌های از خوب بالی از 7 عادت مردمان موثر، بیاندیشید و ثروتمند شوید و عموما همین جمله کتاب‌ها رو ما نشر کردیم و حالا 10 نامگو بهترین شاهکارهای ادبیات جهان از اولیان فولکنر و یووال نوی هراری و دیگر کتاب‌های موتیواسیونی امروز در روی دستند که نصیب باشد ماهای نزدیک این کتاب‌ها را پیشکشی خواننده تاجیک می‌کنیم. نگاه کن دوستان، همین قدر زحمت میکشید. من میدونم ترجمهش خیلی دشوار است. زحمت میکشید کتاب تا امروز چندین کتاب‌ها کردید اما مردم نمیخوانند. با این خاطر آیا شما یگان تاکتیک یگان روش دارید که برای جلب کردن مردم بغیر از آنی که تبلیغ مثال خیر پولتان باشد تبلیغ میکنید دیگر اما باز یگان راهاش هست برای جلب کردن؟ چگونه شما مردم رو جلب میکنید؟ تشکر. اول اینکه من با اندیشه اولی شما راضی نیستم چون که ما وقتی که میگیم که مردم ما کتاب نمیخوانند این کمتر به انصافی میشود. برای چی؟ برای آنکه مردم ما کتاب خوان بود هست نمیمونند. اما خیلی باشه، هر آنچه عیان است حاجت به بیان نیست. مردم خودش میگوید چگونه. خب مثلا ما از تجربه خود ما دیدیم که امروز مردم خیلی به استقبال گرم. امروز مثلا در حالتی شما خوب میدونید که وضع تمام جهان امروز پیچیده به این بیماری کرونا است. مردم همین را هم نگاه نکرده امروز با ما تماس میگیرن که فلان کتاب را منتشر کنید، مثلا کتاب‌های نویسندگان غرب را منتشر کنید، از آثار بدیعی نشر کنید و این را دلگرم میکنه. یعنی شما ببینید بهترین اثرهای جهانی و حتی در تاجیکستان هم مثال آورده میتوانم که استاد ارون کهزاد قسم دومی رمانی مشهورشون هیجا را برای یک نفر نوشتن. چون یک نفر از استاد پرسید که دوام ایمان قصه چی شد و گفتن اگر یک نفر خواننده هم باشد ما باید ایجاد را دوام دیم، ما باید کتاب نویسیم اگر یک نفر باشد. حالا که خواننده‌های مرکز خیرات امروز از 100 نفر زیادتر هستند که با ما تماس میگیرند و در جستجوی کتاب‌های تازه نشرند. با یک دو کتابخانه که همه رو کتابخوان خونن یا که با یک دو دوست دیگر همه رو دوست بگیم؟ نه من روزی من خانه شدم از اینجا. تشکر. یادوار میشویم راستی بجز آنی که شما ترجمه میکنیتون و من یکی از مخلصان هستم. مخلصانی که دوستی ما در رادیویی تاجیکستان کار میکنن و چندین چیزها رو از خیام از مثنوی معنوی آیا میشود که به خاطری که هزار سخن جای یک نتیجه را نمیگیرد یک پارچه از همون برنامه چگونه شروع میشود و 1 دقیقه 2 دقیقه تا که مردم تصور کنند که فقط این صدا رو من میشنیدم این نفر بوده است. باشه. یک حکایه از گلستان شیخ سعدی میخوانم. روز درویش مستجیب الدعوا در بغداد پدید آمد. حجاج ابن یوسف را خبر کردند، بخواندش و گفت دعای خیر بر من بکن. درویش گفت خدایا جانش بستان. یوسف ابن حلاج گفت این چی دعاست از بحر خدا؟ درویش گفت این دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را. ای زبردستی زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار. به چی کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. از سعدی شعر از نخوندیم. یادوار میشویم که از من 4 سال خورد ما هر دو یک مکتب رو ختم کردیم و بعد این دیگر نوپدید شدیم که این طرف یکی اون طرف. امروز در شهر دوشنبه یک جای وخوریم از این سال بیهوده نیز وخوریم. تشکر. بسیار سپاس. در آخر چی گفتنی دارید برای تماشاگران و شنونده های ما؟ به شما و به دستی شما به سیفی پرآوازه و سیر تماشابین د فیلم تشکر عرض سپاس میکنم و یک بار دیگر امید دارم و
باوری کامل دارم که اقدامی که شما پیش گرفته اید برای آماده نمودن یک فیلم مستند درباره تاریخ تاجیکان و از جمله امیر اسماعیل سامانی، یک فیلم بسیار دیدنی، یک فیلم تماشاباب رو شما روی اکران میبرید و در برابر این همه پیام و درود و سپاس هیئت مرکز خیرات را به همه تماشابینان شما میرسانم و باوری کامل دارم و باور میکنم مردم عزیز ما رو که ما این فضای خالی را با کتاب‌های بای، با کتاب‌های خواندنی پر میکنیم و باوری کامل داریم که برای استقلال فکری مردم ما یک سهم کوچکی خود را میگذاریم. بسیار خوب. در شبکه‌های اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک وای داره ده؟ بله، صفحه خیرات هست. ما میگذاریم دیگران آبونه شوند. بسیار خوب، تشکر گوشتگر. زنده باشید. سلامت باشید. تا سراغت را نیابم، من شبانگاهان نخوابم. زنده ای تو، زنده ای تو، از خدا امیدوارم. ای خدا مشکل کشایم، یوسفم را باز یابم. دوست دارم بس که او را از تو بوده و نشانم، از تو بوده و نشانم. یوسفی من را بیابه، از خدا ترس دعاره و نه در پیش خداوند همچو خواهین سر برداره، همچو خواهین سر برداره.